Hello DVC ni lunglom te inan kut kanin tla inha jun ninga tiang thong kan thei kho mi krak chimlai tualchung thong krak chimlai hakha khothar a motorcycle an ipa minung pathum fakngai in an ilhiam hakha khothar athakan hi sha an mai a motorcycle pan hi chu jun ninga jan lai sumilam pangala cheu a mai ton in an ipa I fakngai in an ilhiam tia thong kan thai hi motorcycle pa nak in hlemma atwar min ha hi dor thar sang Solomon kumlhai riat boilian tling kumlhai sri le dut chem thang kumlhai nga an si an ipa ning hi fiang in amhumi an umlauna in an ipa ning afa ngai cha a hakha se in a an tik pi chon ha an ijit mi motorcycle chu apan hi in fak ngai in arok hi an ipa leo a cycle pakhat a minung pan hi a pher mi le ama pakhat laung ara mi in an ipa tia kan thai hi an ipa nak mun kyang kap a ummi cheu khat ni an ipa ning hi a fak ngai I an ilhiam mi zong afak ngai pakhat chu alu zong akoi I alu zong afim lau tia an chim hakha kuchung a motorcycle pa a umpa lengmang I kumtling lau in motorcycle mong lau ding in hakha pike ni betak te in atur rel tia kan thai Valai chung pong kam zau khan nak ni phil lau nak chu hakha ko lai a cheri kong thong ni chin in jun ninga a an tua tia thong kan thai hi ting kong chin nak a hakha ko lai cha chim tu sia sia ma te le chawza lai tum bang ngai tun ha an ital I chin Ramkulh Cozah social affair minister pu pawlim min thang jong ni atal pin ha hakha peng thing ram lai zau khan nak jong ni thong ni kumkul fur chung a thing kong phun tampi chin atim I ni hin tiang a thing kong khawh thong som li lang a chin chang tia kan thai Hilang selau in hakha kof tuk nak hun lai le hakha bu chau lam thon kyang ke pa cheri kung chin ding in tim lam nak an ngai tia kan thai Ramkulh chung a thingram lai zau khan nak jong ni singjin hi leng man thing kung chi bop nak apek Ramkulh chung impong kam chin thlak ding le dum le law a chin kho ding mi thing kong khawh singjin hi la pasuri man chu Ramkulh thingram lai zau khan nak jong ni zapi cha a bop nak apek I Ramkulh Chief Minister pu salai len loi ni junili a chawlhan tia thong kan thai hi tingkung chin ha chu abom in an khum na I bom thong som li le thong li le zakwa le somnga le panga asi tia thong kan thai Hakha ati aharnak mun hakathar a athu sungsan se aphoi jongni ti kalan thong hi chu junili a an hlutna tia thong kan thai Ramkulh athu sungsan se aphoi jong lutlai ulha shweni hakathar lai hi ti an har ton cha a atu leu chu ti an har I ti kan rakhlut mi asi chun kan ma jongni kan ngai mi zapi cha a thatnem nak to ding ti asibantuk in hin hu jong a zapi cha a thatnem nak ren tampi kan ton lai tia achim hakathar hi ti ahar tuk cha a walai tang in dop mi ti khor zong pan hi Ramkulh Cozah ni an tuahpiak chang na tia thong kan thai Ramkulh chung a siang in athiang hlimbik le ringdi dal in thingkung aching khawmi siang an pan hi chu Ramkulh pongkam zau khan nak jong ni juninga a laksong apek na tia thong kan thai athiang hlimbik le ringdil dal mi siang an pan hi laksong pek mi chu hakha athaka ti siang an le khulhun faron amaka siang in an si hi laksong pek mi chu ro cha le tangka singkhat la cheu pek an si hibantuk in Ramkulh pongkam zau khan nak jong ni athiang hlimmi le siang in ringdil dal in thingkung aching khawmi siang in chu mhailai jong a song pek pek ding in tim lam nak an ngai tia thong kan thai Ramchung thong krak chimlai pelawa krifa bom chan tu phu yangkong ni pelawa peng semi khwa a ummi razam na chu tangka tet sing somrukman asimi nipon fan ai ambom na ampek mi nipon fan ai na chu angki puan chapet dip hatol nak muka bek numhanding theory le kaden an si ele nyamaram chawza ka dau nak ruang a raza minung zasari leng semi khuan tia kan thai COVID-19 zot nak rai chung a ngan nam nak zung le chawza to rir nak in lang chwa lo ding in chung tanglong in ding in nol an chwa cha a khuchung munthur azar sipin ni ne khat a khuchung munthur an charton minak in tanzan hi lang azar asuna in si in ni hlat mi munthur tu chu akar I sipim ren ton tu minung zale som li lang ni si in munthur tanzale som li lang mai in an khang tia rankun ram 10 kau kek le pong kam zau khat nak lai upa u zoin nai ni achim COVID-19 zot na ruang a rankun ram 10 law selau in Myanmar ram hun kip
zan chua loading lang chua loading tibantuk nol an chua I chu chung a khochung mun thur lot mi azar deutia RFA ni atial Myanmar Ramchung le Ramleng Tualchung shamtlai pol ni COVID-19 zot nak rai chung chu ka dau nak ngolding India chathan an chwa chewna in Ramkulh a chun ka dau nak Myanmar Ramchung le Ramleng TNLA an eka cha a khwami zai maza zong an zam I shamtlai le chawza ral kap ni khwami cheu kha zong an tlai na Myanmar Ramchung le Ramleng shamtlai phupol ni akot som thum le na khat tiang ka dau nak to loading in chathan an rak chwa chắc lấy xem lại phù bát thum ni Myanmar Ramchung le Ramleng nghe các ngol nak to ding in chathan an chua asna in juninga tiang a Ramkulh le Ramkulh a ka dau nak umri RFA ni tial kum tong nele kum kul Myanmar ram chim nak chu November thlah a to shim ding in pirang su election commission ni athan COVID-19 zot nak ahun kian deu in chim nak to ding ni le chan kan than lai tia pirang su election commission chairman u hla ting ni junin hi a arak chim asna in juneli a thongla tupol nge iton nak a Myanmar ram kum thong nele kum kul chim nak chu chan man ton ning November thlah a kan to lai tia u hla ting ni achim ka dau na nak rakhai Ramkulh le wa lei a chim nak to kho ding le to khawh lo ding chei mai liu ase Ramkhel party pol zong ngandam nak zong ni nul achwa mi zul in tiplam nak an ngei chwa ma I cho chang nak ram an I thok pa chang ti RFA ni atial me pung peng khote khwaboi minung somruk leng ni riantuannak cha antial hi riantuannak cha atial mi khwaboi di lakhi minung somruk le pan hi an si Myanmar Ramchung le Ramleng ni ka dau nak ruang a lungshin in an tlai mi an si chun chawza zong ni ral sang dau na upati in taza achwe mi an si min langtar du lo mi khwaboi pakhat ni hibantuk in riantuannak cha kan tial hi kamma pumpa khum him nak cha asi chun hibantuk har nak kan tontik a chawza lai ni chombau lak piak nak lau I kan chung khar cha a kan lungri a thai cha si tia achim hibantuk in kum thong ni le kum hlei kwa kum leo zong a mim pia yete tong chau do le mau u peng khote khwaboi tampi zong ni pumpa khum him nak lau ti in riantuannak cha an rak tel tia TVB ni atial US ram a palak pakhat ni tangkadeu dola phangkul amhang tu an tlai nak a minung pakhat anun nak aliam US ram a palak pali ni tangkadeu amhang tu Zarh flow chu an tlai na in mut chunglu an psial I adu lo cha a palak officer darak khawin ni akhuk in ahong a arial chi nak a anun nak aliam tangkadeu amhang tu Zarh flow ni katho ka chwa khawti lo ka thlah lo tia palak boy chu atina in a thlah du lo pin a mi pi azau tu ni thlah changlo atho a chwa khaw lo tia an nul na in a thlah du lo cha a atu bantuk in anun nak aliam tia kan thai chucha a US ram minak polni du lo nak an langtar dor ambau I thil am fiar na long selo in moto an khangpiak na pin a US president umnak in rang pi tiang minak polni kan tho kan chwa khawlo kan thla u tia an awn hon ha tia kan thai hi kong he pet lai in US ram mi phun thleidan nak asi tia minak polni du lo nak an langtar mi chu khopi then khat a palak ni ngai thiam na khal nak zong an to asina in khopi then khat a chun in le moto khang na peng ri tia thai asi American ram minak pachi nak rong a minak thani du lo nak an langtar nak a library pani dola singkhat leng man nakang American ram palak ni tangkadeu amhantia minak pa an tlai nak a anun nak aliam mi rong a US minak thani du lo nak an langtar nak a US ram library pani dola singkhat man mai ni akang tia kan thai hi library a chaok uk singkhat leng a nak asipin a chaok tharmin thuti lo mi tampi a nak mun ase US ram du lo nak alak tar tun hani an du lo nak an lak tar ning in US President Trump ni upadi ning in kan tuahpiak halai asina in phungning lo in du lo nak alak tar tun ha chu phungning in dan tat an silai tia juninga a achim US ram du lo nak alak tar nak mun chu khopi som street lapanga a asi tia BBC ni atia Kriya pumkhat si nakin kaulaknaw na nan zatapi in kriminin kut kan tlai than na pathian sinin arami nangam na dainak nan sena than ko se gospel from Myanmar ti mi
program tanga kan tua mi believer church for Rakhine missionary ti mi riantuannak Thawngpang tlompal te nan sina thongjam kabandu mi ase Yakhine rama hin believer church member ni mission rian kan thok hi thong khat zakwa som kwa le patni in ase atak tak i setup kan tu adi i alan kan phun hi thong khat zakwa le som kwa le pali in ase atu thong ni le pakul ase chang i kum kul le kum sari chonga kan lu chang atu hi Rakhine Ramchunga missionary atuan liomi som sari le pasari an ume budang zong in missionary atuan mi hi Rakhine rama hin an tam tak tak aruang pakhat i karua mi chu kan ma mi phun hoi asemi biak nak dang bak abia chang mi tam tuk an umnak mun asi ruang a le kol Ramchung a amui chemnak mun pakhat asi ruang a hin mission thinlung anei mi pauni pathian thinlung pu in rian harnak a kan kalchiu ko ruwa ti hi kamu ning ase kan thei di bantuk in Yakhine ram a hin Yakhine ral kap na le kol ral kap na karlak conflict ruanga Yakhine ram ni hin atur ngai i amma Yakhine ram hak manin pe tlai nak zai man angai lo mi kan ma mi phun le kan ram ase mi pladwa le sami le ni khin an ton deuh mi asi ti jong kha kan thei chia di mi se a ho po zuan no in bom nak pe in la thla chama bom tu nan di lak chonga pathian thla chuanak ko se atu zong hi le kol ral kap ani tuk nak ruang a missionary le rian tuan tu na tampi ni harsat nak an ing chu ma liu se kan ma zong Yakhine ram kan hrui tu se mi bishop Dr. Tualchung le chaklei laitlang in missionary a aipe mi minung parha atu hi headquarter a rakidor chung ding in kan au nai ram athat deutika akal thanding anse native missionary khika ram baka rambun mi anni chalabanga khenchun khoika man a zam ok mun ma aum lotika thlachapiak haw ngai mi an city kha vanchim than levan nol than ta kadu mi ase chu kan missionary na le Rakhine ram i rian atuan mi missionary dang na cha hin zeida kan tu kholai ti mi hi pathian sena thla kan cham i gospel for Myanmar ti mi program in believer church for Rakhine missionary ti mi kha kan thok chu kan thok nak a mitam pi anvanitali atu hi fachang tun zali le somnga Yakhine rami ummi kan ma believer church missionary long selo in budang dang rian tuan tu sinjonga kan ti kho tok te bom nak kan pek ding mi na chu ase kan ma believer church rian tuan tu na cha hin fachang tun zani le somruk le pakwa phaisa in fachang tun khata thong som thum le thong nga red in pek an silai sing som kwa le pali pek ani tim na chuchun budang rian tuan tu na cha a fachang tun zale som riat le pakhat in sing som ruk le sing thum chuchu bom chat na pek ani tim mi ase azata pi phone a ting zale som nga lengman bom kho na kan tu kho lai ti mi kha nan sina thong banchim kadu mi se hini hin azat hrim na lo e a hau po ni an ma cha a aitel du mi nan umasi sia chon pe tlai kho zong kan si kan ma sinin pe tlai lo zong in pe tlai nak angai mi po ni missionary le rian tuan tu na he asi kho chong in der kam na usi ti kha nan sina vanchim than kadu zairuanga da missionary le pastor na cha hin kachim khun ti si sia chon har sami na vial te an lu nak in an si an ma hi fachang mi pe tu chin an si ruang a asi kho chong in dir kam nak nga hi ka hin an io in vanchim than kadu mi se luk hlei thum rel nak hlei riat a vanchung pen nak kong chu jisu ne ti hin fiang ten achim thlai chim me te bantok asi ate thlai chi chu an tu thingkung lian pia ai chang ati bantok in missionary na ni an aw mi thlai chi hi
akar chin leng manglai e generation atam tik le banga chun van chong a pathian thang that ti ding mi minung rel chok lo an te lai ti jong kha van chim than kadu mi ase Isaiah ni pathian bia cho alaken akir bal lo ati mi chu kan zum nak ase e chu pathian bia thai chi vor nak ding cha a pastor missionary na cha a hin betak te in thacham rakan bom ri chiu u ti kha nan sena van som kan du mi na se kailom pathian ni thacho impe na se DVC azau tu le ngai tu nen dilak chunga lunglom nak tampi kan ngai ara lai mi chun ni kwa Zarh nak ni tom chan thalai